वर्तताग्रे भूतस्य जातः प्रतिरेक आसीता सदाधार पृथिवेन्द्यामूर्ते माङ्गस्मै देवाय हविषाभिधेम कृताया पूजाया साधुन्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मानि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते पदे पदे नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो वृषेभ्यो वृषपतिभ्यो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमः क्रमे दश तन्मातरं पुरः पितरं च प्रयन् स्वः शामिकाभ्यां नमः प्रार्थनापूर्वक मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि विशेषार्घ्यः ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम अभयं कर्ता जय मातु कृपा सिंधो शानमात्र रज प्रभो वरदस्त्वं वरं जय वाञ्छितां अनेन सफलम् अर्घ्येन सफलोस्तु वरदोस्तु निर्विघ्नोस्तु सदा मम सिद्धि बुद्धि शक्ति सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः इदं विशेषार्घ्यं समर्पयामि प्रार्थयेत ओम सहनावतो सहनो भुनक्तो सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शान्ति 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 ओम नमस्ते गणपतये नमः प्रत्यक्षं तमसि तमेव केवलम् Belum